na nobe kukusanga muna intwe century ya bene kigba na gutumira ujumbe yawe iga libodi yawe birengeri byawe iga studio century ya bene kigba tina baje studio 0725124156 na 0785 92230 kero orabe kukusanga muna intwe ase maragoba ya bono century ya bene kigba kero torabe to kusanga century ya bene kigba maragoba iliga ya bono kote karibu sana tuko kusanga bonaye haiga 0785922300 ni namba yesimio na kukusanga bona into 0725124156 kero ya tele kwa letro mucha ndo kutokere ya Safaricom lindo nyara kwa kukusanga bona into ni bengo bwata chisimi baadaye haiga ase studio ase maragoba ya bono ko karibu sana haiga ase studio asinchira bene karibu sana aiga ase studio century bene kingma nibe togo sangano mugeni ejemo ase yamo aiga ase studio ase maragoba ya bono karondi getie tujiko chaka century bene karibu sana togo sanga ase studio litukeligalia lero se maragoba ya bono ni no mugeni ase studio gutinde ko mwali baganya ko baka ko introduction asanga mona intwe maragoba ya bono nekero tukusanga muna intwe sinchira bene nabo kanda gutuma ujumbe yake tokenda tene nkuwa na gaiga studio nabo kanya nabo ateliborio turachikurigererie igoro yitisemi na nene kuru state school ya University ya Lukenya University proto bito ko tokera matangazo ya mase ya mukuru iga studio igoro ya University ya Lukenya iga studio ndeno mogani ndandora bereka gutara iga studio bakago sanga muna intwe na lero asima ko yabona turamonera gaiga arachikoba kagusanga amona intwe litukeliga lialero marakoba ya bono aigase studio centera ya bene kigima nekero gase niko kwaligania lidunya koba kugusanga amona intwe aiga ase studio marakoba jiga ya bono kero togendrete na masisenyo bene kigima marakoba ya bono tete bwaligani gega mogani yunda monere gega sinjira bena nyara kabaka ko introduction sinjira ya bene marago bigiga ya lero kuruga si studio igasi studio karibu sana professor mbiamono kwa umuske na ande mbia soko nyanjira nacha kusiga ekare kira mangana yisemi mwali babo kong mwala tegara ke katokoseman nguja letua manya mbiamono once again asoko ngarika gochaga ira sante sana hadina ralisco ko evolinga professor Yuningo arombogeni overo ko tegerera ali tukulia lero litanga ndaliyo ategerera ta radio na bakubulinga oyo omurali ate aba professor ngakiakorukwa mbiamono Marieta ane professor ne ya masomo o zogoro someta kabisa kwanya ko kubeka ruchikofi mbali yes lakini Marieta ane nkuru kumatoke no Nyamboga ande wona nkuru professor Nyamboga saudi leta tukenya kutumia mano lakini wona rende ne ya Pro.Constantine igonde umwalimu manene we university elimu abana ba university ne mwanjite ko Lukenya University yagaranga nachanje ko basemye kiera matukundo jenko herale abana no mbali bago jabago chora chiskuru cha mbali baga kwa ndibi basi mwako mutinyu kianda na ne poto ne chesi kubwango ikangola ngitare 12 cha kila uma abira tayo ikonko basabanga bayibuli bali mwa abana baitite oyo mu ngakeire na ne nkolengia ron tegerete kunyora machiu kiegero mwana na babu ate bi lakini usinyirunga yebi yako ira biamono. Asante sana mnakubariki kwa mbona mbwate gasi studio professor Constantine Nyamboga uyore gasi studio yoro mo vice chancellor wa University ya Lukenya University uchikonyera kubaka gusanga mona intwe igoro ya masomo na ndene yo skuru ya Lukenya University na uranyorenga no mutangani use ni goro mogeni ase maragoba ya lero igasi studio tobere tokutwara professor igasi studio sinchira ya bene kingdom ande litukolea unato tarire edanyara kabaka kujigotorera sobogale yuri University liga ya Lukenya University asinchira ya bene kingdom akero twatsa kire na bokunyara kabako sanga mona intwe igasi studio
sinchira ya bene kima gwitira 0725124156 na bwo 0785922300 kubwate libolio arabo kujara kwa kulituma kuchega studio sinchira SMS baadaye nibe ingoruli baga igase kubwata jisimi lindo nyara kwa kugusanga igase studio na yunyara kwa kubolia ande liboli lyao ubwate bucha story aiga ase studio karonde na mo vice chancellor wa University ya Lukenya University gas studio maragoba yabono ande professor naro kubulinga University yiga ya Lukenya University ngaye gotoka sor kongorwito rwa Kenya aiga sensi ya Kenya ngaye University ya Lukenya ekunyara kwa kigotoka biamono oyo minto chichi Lukenya University igera ya Massachusetts University ya Kenya igabona iga chikawa bana na serikali igegotoka ase omwali makweni akarokwa na Mombasa wa chanyora ne asakuru kwanga omwali kitui ojese moya makweni ande chanyora na Taita Taveta bono in other words ingagere boundary igera asakuru kwanga Kibwezi East sub county igoro kwanga makweli nde kambu no reporter ere na wanje tukulie nyama bali wako ni Mombasa igoko nyonyore njere asakuru kunga mutito wandei muntu dumezi kulie nyama usulde de basi ende yonsi njanya weta mutindo andi bantu bataito tioro abe konye sendagera na rumo chaka kogenda kerero wakati wa Nairobi na Mombasa. Asante sana mnakoigule nigeri tisamiji chama kueni alia ukambani na okonyori University ya Lukenya University sinjira ya beneke gba imaragoba yabono mutegedara liando kwebuli bulinga University yiga ndi ya chagete mwaka ke ya chagete na mbwale kiyeri kuikabono semaragoba yabono sanga ngombo lintu yamono University ya Lukenya oya chagete kale lakini go yarenge mbuna college kale yarenge mbuna college go yarenge go training mpaka abarimu na ende wali abange bakonya associate gosonye maite bye mono Lukenya University ga enyorire na Lukenya schools na Lukenya academies just gotoka between the river and Machakos asina to go ga Lukenya Hills ali secondary university at this time egolete ko sebaga atite bono ya wese wono erotege ko boro kiara university we atagete ko basara nene kiara vision yo ya university we atagete basagare program jwe chinyinge obole mboboro robo tugibobo na kadhalika lakini bono lendo as a university we atagete 2015 mpaka bono iga abana baito aba graduated yo atangani ba graduated 2019 abakabile 2020 abagara 2021 I was being as a school teacher jagete nda waswenga on the tayolenka once pio bali getu and again ta bantu aito batamanye tinkelinga abana most of the time bako genda university jire jinke otoko amanyamono kubwa university chinane bone gaso chaka kwerende ekaro erison ndoko amanyalinga na otoko amonta bana bagosoma digere tuandoranga neso mwana oroete takunyara kungaina muibuli yes yaro muri bagwa kwa nyoranga ni mu manyete igonga currently abana esekere ko tabunga population tundu university ngekiara kutwara abana ngeri visita ande tuwairwa erumbiri wale womutinyo kianda abuna abana bange sana mongeta nko balendera mbeya muno. Asante sana mnakoigule University yiga ndio yalitanga ndio yalikubune college baadaye kabe university wachakiro mwaka 2015 yes abana abara kolide graduation kurwaro asemya ke talime ke bere tatu iga ase University ya Lukenya University igonekero ogendrete gostogendrete ko kwerrande ne igoro University ya kora kumanyinga University tanga tomenga yegotoka ni gotoka ali ukambani sinchira yabineke makole nchira kogenda umucho Mombasa kero ikira mtoto wa day na boko nyole University ya Ro ase obwa ange kigma igo kulenka agaria na boko nyakubulinga University yegotoka ngaitenga twawe to kukornera wa sinchira yabene gutera ase ujurmo vice chancellor umuske professor Constantine Nyamboga ujutura moderege gase studio
as a university jiga professor tubwate levels of education level kiech mokorwa tubwa certificate diploma degree bangina bako jorange bamaite university and ni degree yoka mbiyabona sai aina masemia maya Lukenya mune university no ya 2015 masome kulwa sipone university nyinge bona iga ata university ya 72 and as a university mu tokoroke sunga watch space Lukenya nere ya wokyagara of ebintu bikokora ebinge go follow procedures currently igoro masomo tuwata igoro kabisa masters imi tyokore degree manye go join tuwata ayande ako yachira na postgraduate diploma especially education gemine tyokore degree muna BSc BSc agriculture BS chemistry gose BSc okore botany kore zoology lakini yote benga anda kitebo ko mwalimu akaro ko mwalimu na akaro bachelor of commerce tuli mwalimu goro mu accountant go soko marketer and go so auditor and so forth lakini yote ko mwalimu ko okore postgraduate diploma umwaka mugima so level ya igoro kabisa ya kabone postgraduate diploma na ndebono go koruga abu tuacha stokoro degree chichiko kole miaka 3 ande sebali bago sabana wa serikali miaka 4 lakini bali bago sponsor na bao kole miaka 2 na nusu kera baromba bwa long holidays ko baga soma kile tam kera soma kile tam bako enda kwangu lakini yo serikali Saudia serikali iko chibe sakabere September December mutinyukianda yuko mina kobere na endo yo January mutinyu mutangani no yokane wono kwanya oranga gatia gu mutinyu gatano no yo nane mwono rakikosoma nyata bwa tiwa sta konyara abadingo dimiringa abana ba songuna serikali mbari kasoma abaro wono rawanda kutoka bakora kwangu bagenda ne 11 ndeko ruga mu tuwate diploma chinyinge na tuwate a certificate even had sanginto bwate and again a build in a very strong college tuwate ikorukonga Lukenya college ikotoka imali and the only difference there indeko ke difference there akaregocha unless ba kora matemwanek iyo na yaito ba kora boss big revision ba kora samo yase toko ba ebisero mbali ndiamo asante sana sinjira bene kibanjora bakotonyera gwitira kwa 2.9 Side FM bali batutegereta so mtandao wa YouTube Kisi Ot TV no konyora se mtandao ulia o YouTube na bakonyora se online 2.9 Side FM radio Kisi sinjira bene okotonyora kero kwenda se mtandao wa internet galia nyara kubako goswa se app ya zeno.fm uliya 102.9 Side FM Kisi no okotonyora live ase injira ya bene kimana Kisi Ot TV aso mtandao YouTube na 102.9 FM ase injira ya bene kimana kero kwenda tukusanga bonito bako kwenda kututumira ujumbe yawe iga ase studio SMS alibuliria obwateka igana bako nyando bwato mwanafunzi nkagabo okoleta batemwa ande utaranyira kubaka go join school wende ndoga litukubanyanga na kiyo mwandu ligaranya ko baka gosomia Lukenya na goko eresera grade ya bwate asama temwaye elinde nyarako ba togusanga so bwa memaro bega ya bono chinte kinto bwate chia January tubwate intake cha May na abo igo tubwate chinte chia September ase skuli ya Lukenya timbetinga chintake chigango chikoromole mutinyo umeinjiraro mutinyo kianda njiraro bali bago so mutinyo kianda chinte kichiganji gendrete mutinyo gatano kero mutinyo gatano no era ande gose mwasikire chinte kichiga chinte jeito go chire no mbona ngaro takangwa admit ngo admit skulu tate kiagara mutinyo gatano to tukasika mabera bali bagenda bwango bacha bwango mtu akora na baro muna 31st of May tuasieka omali gotoko kora intake yoko mutinyo yomo abana bagwanze class muna bacha bagora 3 days banze bilas so ndoko kora intake ya May kila lituko because ila kwenda apunga the last person nyo konyeroka bagero ya kora matemta kuna kora matem watu wajisigete kerwe matem maguru kunga chikati yani maana fusi pambanyete continuous assessment tests which after next week ngoja akachira ngobono mutaka wa admitted bonda kunyara ko so much kunyara yago chikokora buba matem bona bato wa admit bona omuna nacha kusengo kwana onkwane kare jeba kusiba itu baminto mwanyegetinga bosi asababeta abana nyemo konga
jaga kuli chibesa bono lakini to kuli besa to wadi admission ya admission litangani manyanga grade kyo mwana abwate ngereki gwa advice namba nere ga bya rekai na uyo roche Somtando to what the city and so forth. Yes. Na woko ri namba ya noro utarango ko ande ngaro kwa nyolire dikako kaba genuine ntumera masakari yo mwana na commitment ngaro we committed nkoye namba ye registration number yaye ye gutumi miaka yonse ngero we ko commit yo tangu mwana September go jagucha so that tumubeke records cheito ngaro we commit immediately no chaka kulipa mapema ya koko bere advantage vonga tamu chito ndara kubeka nga yes tam te yo to what meet to go ndio to what meet abato what meet ta ande class achaga ande class at an appropriate time achaga kuli kibesa ayu siri rube toko mwa ayire CDF mo bunge nyoro mura bono bako minyoka geti abako ndo wali gitongero gerango bujitumia wale yo tebinga nimbale tongira tumiro mwane school no omo MCA ngutwara le basari gavana ne bwate basari ni ba tanga no okunyora no kongo lakini ndo bikote meto ja tanga amba konga mbemo asante sana senchira bene 0725124156 totumira ujumbe yao gaiga senchira bene libuli byobwate senchira yabene ke masanga mona intuge ga 0725124156 na 0785922300 tinaba jeje simbigega rabukire wazi kigima libakandira na bukunyara kwa kusanga mona intwe kubwate libulyo bwato mwanafunzi okandithenya kwa bakago soase class agende na masoma ye tupiri to tunga chimtek chia May chumutinyu gatano basi getera kini admission na bukunyara kwa ward medium mwano elinde na eranya kwa bakago bekwa se injire ya bene ache ko so class iko kagite professor ande oyo ko bare registered boni ocho ko so mutinyu kianda go se oyo to ko ali bagabono iga kera ongoing classes to asikira yes kera we got to controls oyo go sabo na to kwa li rube to ko mo admission giri kinga de date ago jago so mutinyu kianda na ntawe na dia tu aro bo kiagara by then nyene kura anga waka ya herete yes nyeno mugambia tagete na nyore kante ko stanyori nyori kiaro yo rabo ro ya tu abeto support asante sana 0725124156 sekero kunyara kwa kusanga mona into ne libuliria gwe guchega studio embarogoba yabono tinabachane jesi mbige chire wazi kabisa 0785922300 na bende ya Airtel na Airtel ge kuanga na bokonyera goko tonyora ge wete namba ya Safaricom 0725124156 hase marogoba yabono nkose skichiga mwanafunzi konyera kwa bako joro mbije University ya Lukenya mbiamono chikosi bali bantegera ta chile aro chinyinge na ndengo lengi choko konya chikosi cheito kuchirenga none kerogocha oisomi none kerogocha serikali gotumete gocha chikosi ne chimo ese bona abana bali bakole tenja kerense gongo cha keranse kabisa nalia to kuibwana kabisa abana batagete kokora chi certificate yani masomo in the Department of Health Sciences ndobate course mo yekoro kwanga nutrition and dietetics obo chenu bulibwanya gitali bugoli bulu bakachindage ina masomo ara maya sana igo bwerpa com science so etubu diploma uikomana ese course yo tutuare for 4C minus ya Kenya tali ya Uganda a minimum ebe D+ as subject itikanda achitika kaya D+ give me think on your biology D+, English usike Swahili na D+, na chemistry nero onyore D+, lakini eminenti lakini ochiveka mo ukonyore C-, na ande ukonaro nyore it's C the C-, then and the same na wako kore certificate in nutrition and dietetics na wako kore diploma in community health na wako kore certificate in community health chikosi echi ojira perfect ne chikosi ngia sana ese bali ba chikolire tindarura oyorenka otaliko kore gas bono ira because ejindra waji okonoro kuli kwa private kusori kwa public
ntobwate naende chikosi ase school ya kurukunga agriculture ntobwate lukunga general agriculture naone diploma building and construction ekosi engiya sana bantu bayecha lakini nyora bantu bakwagachiri mboma ite kwagacha abuna bantu bwate besa kwenda mubuko boronge so ntobwate building and construction a certificate ntobwate food and beverage a certificate ne diploma ntobwate certificate in information technology ekyo chikolo kwanga echiranda technical studies lakini nese school yo ya agriculture than information technology is school now school of pure and applied sciences the word bachelor of science in dry and agriculture school of the vekolo kwayo na career dry and agriculture in a degree go ikonyore C+ minimum then the word bachelor of arts in public administration and county governance the word body diploma ne degree the word a degree in social work and community development na diploma ne certificate muna kenga bachelor of arts in public administration na diploma a degree a diploma ne certificate the word bachelor of arts in community development the word master of arts in geography and the word a certificate in library and information science the word a diploma in library and information science the word diploma in taxation a certificate in taxation the word human resource management we have also the word supply chain management the word business management the word bachelor of information technology the word bachelor of commerce and the word masters in business administration a regular and the distance learning abakoya soma regular kala lituko kosonya kore muna yana hotel the distance learning you have options nyingi sana the word diploma in counseling psychology certificate in counseling psychology the word ECD diploma ECD certificate and each college diploma in teacher education primary in teacher education the word bachelor of education arts and science is very popular and what avana bange una serikali science bato tawano 500 arts wakatuanela wana about 500 the word postgraduate diploma in education in our every tangani master of education in early childhood a master of education we have narrow several kwa ngila chikole ejina chi program lakini naende go chakara September Yes. the what a program in nursing and public health ejichozi bisa wana jakora matemba 2022 mwaka oyo awaja kwa admitted January asechu and then what course na jawo BS in agronomy kwa jitara chaka lakini chicho chaka in September asawa serikali wikabaganye mpaka January the masters of history application chia vile tunda batebinga bagusina abayamule abagusisa abana ba bera admitted to that class 20 bagora masters bagusi bare 8 esaba Kenya bon karoda Kenya each county chospi Yes. lakini bagusi 8 iye korokina abantu batasoma na andi bagwa division biamo. Asante sana chine cho kosisa konyora mi university ya Lukenya University century ya bene ni chindi chinyinge na professor bere akorera bwa century ya bene kimbaiko nelibaga ali asule abuno mwanafunzi tutegerete maragoba yabono gose omuibuli obwato mwanafunzi kana bukonyera kuboko kulikia omwana oho lineragenderia masomo aye ase university ya Lukenya University elinde nere anyala kabaga kogenderia obuguma bwaye na kububika century eringiya ngokwanda toligoro ya school fees structure kitiraro mwanafunzi kujara kubaga kurwa school fees ande nabokonyera bana barumete bakurwa semichi mitaka konyera ko mwana uyiga agusiguikira school fee libikira nene maybe ase course ya chorire kwanyera bibikire kerengo itigichi bese lakini okonyera kwa ni kokorogoke na kimo konyera kwa moko mubike linde nyara kwa bakago ikera nere guikira kurwa school fees yiga ase onjera yo bwororo Biamono naendo umuraria fees gere card across ekatokota we degree fees ye degree etogere tamu se semester gere 60,000 naende nyora ko open distance learning as a master's yo 40,000 program Jonesby. Master of Education in Early Childhood is the Naro Chibesa the Chicho,
postgraduate diploma na watebya is 35,000 euro also my kwende full mwaka yomo igakini semester 35 meaning mwaka mugima yokosoma 70. Bachelor of Education Arts igotoko bago charge 38,000 na 27,500 abantu bali wale self supported students bago ba supported na bulu bago lakini kama serikali yocheme bago pay even less as less as 20,500. Diploma in education you get 16 certificate that's full time lakini a career school based 14,000 kwa primary teacher 14,000 12,500 kwa ECD primary ECD diploma 16,014 kwa muli live interview a diploma is 16 a certificate is 14. Then go diploma in counseling now very was 16 for 14,000 is certificate. Masters again public business administration narrow get 60 money education. Open distance to overcharge 40. Bachelor of Commerce 38, but this is for help. Then Bachelor of Information Technology now 38, diploma I-16, a certificate you get 14,000. It's between 40. It's between actually 40 and 14,000 or 14,000 to 40 range. And our masters were 60,000 per term. Yes. We akigimba ande mwacho tegere talisco nabo gutumira ujumbe yako iga senjere abene 0725124156 na namba yesi miga nabo 0785922300 kwa totegere teskalia no bwate ribori bwato mwanafunzi usoni mwanafunzi totegere tano tegete komanya mono igoro university ya Lukenya tumira ujumbe iga nabo igoro bwo wake simi ndo zana ko bakusanga mbona into ya mase yamo iga studio 0725124156 agoze 0785922300 kero kusanga mbona into asimara kwa yabona yira yani wondo nombo iga studio oyuru vice chancellor wa university ya Lukenya nigakurukunga professor Constantine Nyamboga nero turamorerege gase university studio nigale omo vice chancellor wa university ya Lukenya sanga mbona into iga 0785922300 nyaraka bako kubolia liboli yao sinchira yabeneke mara bako jono mwanafunzi kusino muiboli nabo usanga mbona into lindo nyaraka bako kwererwa ase ubwagale kuroiga ase studio abanafunzi abega kero ay kunyara kubaka go join ase university yiga kunyara mole moko arao mwanafunzi unyara kubaka kuruso muiboli orutibese in installment form This was in the league and the calling ya what we are to this structure get ngata nga bana mbora nyore ba twale mechando yes abana bago chaba twale mechando na abange na nabake na ndekero mwana watu mchanda ko gotebye na bukuigwa mwakwano urioya efisi yenga kikoruwa is intuliko seri bana the first week muno mwana acha matuka ali abelata tunatu efisi tunaacha because gato ko yo register unit agara register unit yoko accorded the next step no ko efisi nyota bwati no gotebye banene abatebye gombwa 50% ara 50% yiyo digara some after 6 weeks rende la bago tebo na ndo ko rende ligiwe so correct orme because the 6th week da ko matemo tangani kala ko na wato nyanga kilo mo 50% akuruga bo ndo bwata anga 80% na nda sa kuruwa 30% amaya ko matemo akabere aya mweli 20% bono meaning nganyo ro kwa ngo 40 the struggle is not much because ritanga ni ayibo kuliga about 25,000 plus intugendo la ko liworo mle bipande insurance and so forth. Later only the 15 Joseph give 40 usinya to konyara uchili give 20 ucholi another maybe 15 later and 15 you call it you want to go myoki bantu wasali ngagendanka Asante sana kwa bana muri goseligwa gozo muibuli mwana otari gocha kabaka goseligwa igonkwara obale nkuligereri bali nande ngotegerera bale
umuchando gose obulemeru asibule mwanafunzi onyako baga kobulibaga bundi nchira kujara kobaga kurwa school fees yaye elinde umasoma nyara koba agakogenderera inasi university ya Lukenya adala ali kwebulinga ngokora mule sponsorship ende asi skuru ndina bakonyura mwana nateba bulitanga ni mwana konyora kurwe family etali kwenyara lakini kwanyora ngana bale no mukia na no kukaliko kuendelea masomo lakini kwanyora ngangule imerwale sponsorship ende nero raso kusiro mwanafunzi yiganere anyara ko bakagwikirania ndoto yaye asa masomo mbia bona siri swali elio igo tobwata two types of sponsorship ayamo am tobwata amana nkonya tole ko ba sponsorship in kind tuko ba pesa ena mbe ko ba 40 na 40 na link as a total population garo watu likera maruba yatokulige ebintu byabo because they are issue based na case based lakini nende ngojeria kana nyora abana abangale baruete nawe gusiba minto na rwanga tikankonyo mugaka natanga yayo tikamubeke kuchia okusina wakora abange ase kikosi ekyo tutoko korangeri na umwana oyo igago kolega ase ko monitored toko mwegasi akobuka jinza chia yire ko binya kitaslie birasi ngano kwa buse birasi obuka useza 10 amambi useza 11 ere wabuse birasi biliyaire kose after 5 ikara wana bajira nabona ndako akorosi birasi ebyo igara nyore besa gutuma tura abandi kuchira library ba kolega asyo abandi batagete ba kolega sesia ko abandi bana mugondo abandi bata bayasana kyari bintu bimerimbiro nabako genda okora 2 hours andule ne class chwegere class ke 2 hours ina ngo tonyi kabesa nako ngorangu mutinda wa 12,000 echinga nako ndo chakodre chamo konyire suppose ende kula se trust the trust ne wati besa kete kuja migeri dirende competitively nero igonge suppose nero apart from that nyoro mwana wetu tamatemu suppose wana ko mbia kiagara Q nero Kenya itokorona Q andali Q lakini L punale bujamo konya onyora nere chibese icho. Okay, asante sana lekero tokendete byakigima na professor igase studio buna berega koreraga ona buko jobu wanafunzi rolenga agalia ndetse tukujara ko bakugwikera konyore school fees yonse buno muiboli lakini esa school yega ya Lukenya University nkuru barili baka mwanafunzi gara bako ndonyora kanto kanda ko koraliga kama konya ko raise school fees yaje nero nyara ko baka kuendelea masomo yaje takujara ko baka go seligwa igoli bakandira ro ase school yega ya Lukenya ilikuwa nyara ko ba go kuendelea masomo ao asinchiri abene utabwati embuchando ndi bwensi iga nekero kunyara ko bako kulikia ase university ya Lukenya sanga bona into daruli baka iga balia ande ole skali to tegerete tugete kora boli ga studio enamba ya DSMB ga 0725 124 156 0785 922300 kero kusanga bona into iga ase studio karonde no vice chancellor ku university ya Lukenya Professor Constantine Nyamboga oyure iga ase studio kusanga bona into iga akesimbiga boli yao se nchira ya benekimba nyarako bago kwiranirwa sanga bona 0725 124 156 namba yesini na ruko nyarako bako kusanga bona ntugaiga na ko nyarubwate libolyo nyarako bako kubolia aiga se studio senchira ya benekimba imarokoba ya bono tetenda ko bwatukira ka no gotero ko mogaiga ndako bwatukira gotero ko mogaiga kero nkokwali bagabo igona je onyariko bagukubulia libolyo iga ase studio
ya kimbo kutoka tera na Kiambori kwaya St Matthews Kiambori Catholic kwaya gotera ku utukufu kwa Mwenyezi Mungu gotera kurasa mbio 0725124156 na 0785922300 liboliria kero kusanga mbona intwe aiga ase studio ase marakoba yabono kero ndete kusanga mbona intwe ya mase ya mbona bugwa kesimi yao aiga ase studio nyako bugwa kuboliria yao na bugwa tuma ujumbe namba yesimi 0725 124156 hekero ukusanga mo na into gigase studio keronde no vice chancellor of University ya Lukenya University Professor Constantine Nyamboga na monere gigase studio sanga mo na into akesimi yago iga ko bwateli bolio na bukunyara ko bago tubuli gege ya masa yamo na ndo nyara ko bago kweneligwa se intira ya bene kigma se maragoba ya bono sanga mo 0725124156 0785922300 na namba yesimi ijuko nyara ko ba ko sanga mo intwe maragoba ya bono professor se university ya Lukenya ande mubwate activities chinde apart from education tubwate chi activities chinde tokuronga ko kagarikira activities kutoka chira se university ya Kenya ambiemono musko chicho donda gotebinga university nyore bisa games chiroro chiko korwa Kenya university wonaiga Lukenya nago abantu batomechu Kenya kaba chiro bawo kuminga kiasare iga in terms of land igonga is as a university to university as mechezo mbalimbali tunazo TV bwate standard kiara the university ngoja jiro for competitions ndo bwate the most famous one ndo bwate ndo Kasanga Mura Memorial cross country yere climax ande ndo ndago tebi bahati tukabwate abantu bagutangane ekwerende yo cross country marathon yigo Kasanga Memorial Marathon cross country yoko nyoranga every other time of course yo wakwenya kwa basigisi noro cheko mnyoka wale nande we are happy ngango mnyoka wale na nisco yes no musina bugu tunyo kwa nyoroleme as among the 10 top lakini musigisi gotangane every atali cyo kore school koko nora bamwirire ami lakini bono nujaka gosomere mitanda bamwirire police bamwirire prisons kera kumnyoka wale sana ngai gona bago to chenga karo ngangu mwana na litaka likuwa asisa wali mamyoka yama ndoliko kana lakini toko mwene kare chogendo na masomo ndogo ate mepire wakwa mepira kwa nyatu ndogo ate kwa nyatu ga akili hostel fases hostels ko sechi class nyore wana education abana ba commerce batu anganegeti lakini bindeto yetu kapitika deroge kwa norekananga to ate county 42 asa county echi na jigo pimana ngufu otubwate league uja between January and March otubwate league ya muraba kwa nkoyo kweli kwa nyoranga abagusimbanya kobora abagusibanya mira na kisi wako wa combined after all kisi tu akabeire well this year mbage to mupira abamura waita bakongusana abalende muna nkoranga particular practice mo awa ka to mupira baka bakandeta igoro na buba beta na mbai sato nkarabia sana wale kwa mwana umina bana minu bakire bina bakorabia sana andi baka tukakuna baro mchicha nganka watenga bono yawe isi yawa kunyimole chisoda wana bakongusana secondly ndobwat traditional dances is choirs ojiko genda ne bintu bikuru culture wagusinda abanjete sana kera kiro mwaka ngote mabale kwanyoranga umugusinda mayetinga kali yo mugusiya arengo endaga nanye ne chinsaka nkoliye guchire linogu bacha banye yekari keregeza kugia chaka weta kerezekeza kukende kulige linga kwa ko lichindaga cha bakuru apart from that umaye maro go bimu nayo chichoro igo konura sana no tumonyerora yero kuraga kende ndage
endagera ebe yo musigisi okunyetuanga ebe yo musi okunyetuanga kabisa batangina ile yanga paka mabere ngoro na banya rosiri paka ruranire na babwate birandi abana bakongore very innovative even egento kyanga ogeti bakorosi bakebusa ase bakurusie memera tinkumanya lakini bakorosie buso na nyokore otinde ego seri bwogore igonga. And apart from ebyo kwegule ntubwate culture ntubwate sports echiro chichi nyinge nyo basketball ngwakwere nyo tennis quit ngwakwere tennis ngwakwere volleyball ngwakwere netball ngwakwere and David tubwatanga 4 because people rosiri tubwata abantu bakorwanga trained referees kwanga bakorani bintebi and this because of bintebi tubwata the talent last weekend or abana ba college competition ya riru asa ko Machakos charing beauty contest ekaraji beauty contest umwana betna bibire kuri university yitoga ari mugusi during the culture show moisho ina ba agenda agakore bikore Machakos na baba na bibire as university yango compete anga 20 yaro betna bibire aba jiro kano kabisa mune ata ayo mugusi anda ko bwaka sawa sawa bako moisho kwa na bibire igoma biya tokore biya tole ego mwana na achonya bwanje tam je mechezo igenga muna masabo nyole bwanje ko gende kanise chikanisa chikore jiro. So it will depend on kiana wako na radio you Monday to Friday to Sunday kilo mundare busy kilo munne yutinya ngasa naro and kumusasi matole. Yes, asante sana actually abno nali ko chabo to sasima kera ne kulinga bintu ndiko biri bya kole kagalia ndiko yo bwate talent gete apart from masomo bono ko gedete ko fincha masomo kabisa ne talent ya bana barabo Lukenya University na bega sine konye nacha sintire abene kiguma na ekwa gendereria ase ubuguma bwao kwa cha kubika sintire gwanderete go nekero ugasini kwa lega ndwa university ya Lukenya University elinde unyariko ba kukwelikia aroro na yogenderie amasoma no mubuli totegerete marafunso totegerete na bukusanga mbona intwe asinjira yabeneki manaro kubulinga ne requirements sinjiri chicho mwanafunzi akadirie gocha se skure kera gocha kwelikia. It will depend on the level as kero mwanafunzi agocha ebintu muna level muna ya artisan ego monta artisan ni kago twale D go say D+ and below. Lakini yone certificate na bona depending on which certificate na wago twale C+ wala twale C- depending on the weight of the certificate. Chi diploma ele C- ne C. A degree of course ne C+. A master so ko master jo to degree. Unless it's a specific question. But that is in general anga constituency other than a chairman go to introduce chirochichi kwanganya public health C+, you're nursing C+ then can you go C+. But in the manyanga ki once chachire market kilo montawa apply is a competition. Minimum entry the university go C+. Lakini abana bange bakunya gutanga na kochowa na babwate A au batoli bange chi A-, chi B+, ne chi B, ne chi nyinge na B-. Sante biya sana boss kuja wale bayi chikosi biya kima yuko requirements ni ko le kora semu go chikosi ni asenseme ya artisan bara ro certificate na ro diploma na ro degree na ro requirements chire tabauti kutira lakini as direct entry ne C+ igo na kuja kaba kulikia nara kubuli about accommodation. Ambiamon accommodation in kwa umwana ondwesi go university ito requirement ne linga muna wa gukora gorigeli bintu bya bakozoranga ne byo maine bire the next thing wa korano komwa kusoko mutuma sa kuchikorara na ikano esa sta ya utuko bakanya sa kuchikorara highway mattress igonga bali ba uchikugo cha September nyamo chode na coops muri goja na mattress bali moja goja September moko ileta mutacho na coops still muri goja na mattress degatanda amoko hewa urangetu ikoje na boro one bitamba byao ndagera ko bejo sumu buko ko ndagera kero lituko ediye toketeke wango kyao nyakoro murage ligo takuraga tageturage kabisa digiji besa chinyinge nyole go kweli na
Edina boronge go twala mubiro mya muno buchicho. Sante sana igo endagira nero. Dagero yinga moto gukora. Omubuko kubwati. Mubuko na mbusonga ketao di utendagira gere nyinga. Lakini no mubuko gukubwati. Sante sana. Bale bakaba se kona yao banya kulirana. Bali chingini chao lakini ndo mai chingini chikoro simbebe. Bale batoke kulie su bale bakulia ngoko. Wano jo bakani. Kilianje tena kyako nyo. Rumo buko. Igo kere gento nkeraro ono no go choro kwa onga kyote gitobe. Ego ndio kewolete amaru. Ne maru ya. Maru ndo tagetiaro. Yebo. Sante sana. Ora go to ko gara to kale sana. Kero mwana nyuro kwa kero sinza we go senya nga uya mume gawo jaka ko hata ko yone. Yebo. Bede kwate banga skuru yega ni erange nelinani. Eri nani me. Eri nani. Era yebo. Yes, biyaki bono na banga nani abana ntwale ndenkwanya kuno ne radio se TV watanga umwana nali ndo simba usiji crocodile paka ji crocodile njiro lakini ndo maite bono ndo lige te ngali ata ali ata ndo ge ji ebi amet yani ebi ndebi chintu kujuru sana jina ga na ji elephant kitokoro chinjo weke busi ndo jibekera esa ngenge chitaite eri ji goeta chenga rangi wayanero ego chikosa manyi ndaji kosa chia kora cherana yo ya ne school ne gitire bya kapsi no kera seli nani gatira ki ne gitire ne school ro bya asante sana asante school mochicho okay asante sana igo kuliga ndo bali muno bamenyete bonsi kire kichara no chimenyete paka bakuliga asia bakabasuna wakati no bamenyete ngwanjira bora abana bali bakonyara kuba bakomenya isukuru ya school bache school gose kwa wanafunzi wazo bakoma school bonsi tota ka bamenye ime oyo konyora isiko na bwate kasoro ya renge kiana bol mwana arache usine rusaje takaragira buya uchiro ibwataniri wane kare wetu yo no vero sino mukungu overo mungi gara vero no mungi nako para ta ko para uste kuikage ndesi kali ko kare achikomenya na ande to kumwanga eskula ro ka kare agendere kuikache okay asante sana buyakima nekatuka sindiko sanga na mo vice chancellor bu university ya Lukenya kero tafadhali bali bako dia sereni ya Airtel wenda nekoleto muchando kidogo bwa network na bokonyero gwitira sereni ya Safaricom 0725124156 sinjere ya bene kigba de namba ko jera kawenko tumeka kaiga sa atarikera kwa nchere 0785922300 sawa sawa lakini naboko tonyero gwitira sereni ya Safaricom na rondo cha network iko sawa sawa usanga mona ntuga 0725124156 dunyara kuba kugusanga amona intwe aiga ase studio sinjira ya bene kigma kero tugukwenda about amangana a discipline ase school etaba wanafunzi mwanafunzi bago chokonyero mwanafunzi ale bunaga tukire kuruka na kimoko mohando ase school kero mwanafunzi nere onyoranga nkogenderera ali gusenko bara sinjiririe kuendereta ase school mbiamono eliswali ya sana nkora ngene kwa buli mbone koruna chaiga yo kwa buli swali ya sana nga abana mbale basikita banyene koseba bale njira kita nkonkurunka tukuja tuanyora omaito tukunya kotebanga community teyo etabu ati mundu musaliku isipokuwa wana nga basaliku abanga oto wanga twesibya basaliku to etabu delinga wandi mbali ko chora bintu bana ubanya kopora na baro bwa community na university na ndali university yetu yoka university ya Chonspi lakini bone ndo tutoka to department ndo bwate kuruka counseling get very strong department ya dean of students get very strong security yetu get very strong ekaro chiri ga jikubwata na Chonspi ekara bana bagocha ndo bwate vitatu geitege tangani no ko no le chisese chire kiri train ko bana abana aba bagoti nyasoro abana aba naboti na nechana nyoro bugole to kusobe yawa ka idani le jo toko chisese choma ido no chiko goti goete kiagara train ko nyonka chimanya ngango bwata chisira chimbe goje kusalia bana bande bona ka twa no le na bintu bibyo kokora bona aitwa ko bigire books chitu cha records ndoko seri kujinga individual kokora yoto akura watenga watch yourself to joseri kunandira buso okusimbanya kobeka bireyo akalengo yomo
kitu hizo kwa kona nere kia kana tu nyo tenga ara sariri rieta wande awana we katu aba tu nyo tenga na wale edin of swende ko engage yanya como tevinga na tika abo muntu mia yanya como senia with good practices como te model aba kanyule usna mario ga iwono bali kunyu wono baraba ya kia kutu atu receive inteka bilebi eko genda ubenye tu kuigwa wona igo wena toge ndenga kiera ko seri lakini wona bana bange ba utaka baseri we bare basome kote mali ku bakonya tu abeke kanisa abandi tu aba nya gita tu abeka nya gita ndende ba yere anya kana no baso ibikuroro mpaka baba bantaba runge ende gendo muna nchibona sende gera abo soku muno mugusi umwana mugusi atokororo na nare ngororo nare ngoro ta chiti school ngota aba kusimba bwate ne kwende association yao kuruko mugusi student association egonkonya como ntebi sana wete chairman wete banta bango ofisi yao ono mugusi gas asembo ni ateli asini ni bako deported nje bako mu deported ya mai to job ya ta kuru obusa mai ta ndi kwa kabana otoko batebere na banta banene kwa mwachi woni kabere gatunya tai kuigwa kwa motenga yango sendo so muswati kwa yango sendo abakuwa osoma achekwirana konye busi abayibuli totenga ngo konya bara abayibuli babo na bara mbaba konya kera bana bango bazomiri bali kunyora lakini nende bono oyo kunyora mumuli akanga asante na bagusina to akanga asante na bana itumba jitoka sona nde bahali kichikazi. Asante sana buya kigma senjera bene kigma ndo chuo kurukune de France kurunga nere mwana Franco na valide botano balime bategere tumurule. Asante sana ndo chamba shabiki mange mtandao. Asante sana na boko sanga bona into igasi studio senjera bene kigma 0725124156 karo sanga bona into kaiga senjera bene tide kando yitikale kumnyoka sana tide kambwati ne chinke kaiga. Silvia kutoka Pungoma pia nimekuona. Asante sana wengano atorocha so mtandao YouTube. Asante sana Silvia na kuona pale, nashukuru sana kiratoka data iga senchira bene na bugusanga mbona itukiga chire ni cyane ndo chire wazi kigima na bugusanga mbona itwe na araitiri gicumbega kitalinkiga ndaigurira ni esimiga no regali obonete kubuliri bulyo. Professor Gagasi studio na bogo wake simu 0785922300 na namba ya simu niliende ya Airtel 0785922300 iga senchira bino nyako bako gusanga ambona into jusho nyairo na korore. Asante sana kwa tabara utoramo biyake gmangu andili professor biyake gmba. Asante sana kiroto gedete kuruiga as studio kiroto gedete na mabuli gaiga abanafunzi baroko nyora bali nkagalia bali na masomo lakini ande taigete kujoin bwangu osaka nyoru asinge school fees agakomoa lakini kirinda babu atikia gakiara akore gusingwa njira muri for example tutavuna bono mutinyu kianda bana baguchiko soa na bakoro mutia mwakuria tamatemo lakini aro ero korete kale school fees kamumiga gusemo chandide kamumiga tajoin school ora ara berire kige kagetari kirige tambe nanya ko bakago ira na so school umwanjire mbiamono omwana ndibwe suedete na abana uri otaete bya kabisa turiko muhanga duration ya yani kurwa kwata matemu itedi ko bagento ke komono omwana muno yo alenge ko ngakere antumire bintu byaye onko enda morosiri admission September ache ndo kero kinda mwashwe ngelinga na bara beta nyore loan esa uri engakia yatali ere nyore bwebete lakini nje muno monene bu university ande kero ngoje sa abantu baminto bali mono mwanya getinge mwana itinga mutika busa abakumuro nanyore egento korukanga loan kurwa se elf ya kiasi ta kurbo sakarondo kiara abantu na baminto to kwagira gisimi to atango mwana uyo gachande ketemo ngai go it's possible na omwana uyo nyoro ko link na into kero ese nambe itubegete gawo anto mbere ndwe on WhatsApp
and then you can text a message mwakere back motenga kikaza liberi yae kiale kana aligere lingo manya kiata gete tali gento kiria ondenga na ata gete ngongoli bintu biae na motebinge kana bogo nyara gokora ekito bona choose between yeke choose between A B C o tigana na D nanko yes asante sana 0725124156 ribuli ya Wigasi studio sauti ya Malo yes yes Mr. Titi na professor wairire buya na waire kingo bwati ki program cha professor kuba mutuka kurumaega school ye nengo getitana ngomupongeza nanje bontiganda tendore intake ya September ngiro mwana omindoro regere professor Mutieri asante aya asante sana ndiye taiba ko totebia lakini hao tebanga vere ko kubwati mirobili ya Lukenya University ase matuka kurumega na ndi nabaigwetinga omwana omwabo nera chuini University ya Lukenya elinde nera nyara kubaka ko nyora masomo abena asante sana 0725124156 simi ya Wigasi studio libori yao tide katubwata ni chinga sana chiaragire chinsainye chiabona maragoba chiaragire chinsainye chiabona maragoba Wigasi studio kero ogendete gusanga mbona intwe imaragobe yiga ya bono yoro nabogoto nyoro gwitera 102.9 FM Wigasi studio nabogo asumtandao YouTube Kisiot TV sinchiri abe nabogo asumtandao ya online 102.9 FM radio live radio Kisi kero konda online Zeno FM asa apuli ya Zeno FM nabogoto nyora ro kero konyara kubako ko swaro sinchira ya bene kimbe kero gende tukutubwa Wigasi studio si injira ya bene kimba 0725124156 nekero usanga amona into aiga ase studio okay tarujumbira kurukunganere keva kubulinga niko abwate AC plane kusikiara nyane kubaka wakora as University ya Lukenya ambe mono kefa kubuli ayo ngota kanato miru binte binari na manya word wise lakini esi nabo o join all the diplomas to bwata on the condition ninga nabo right lina bo condition nabo rato tuara like lina bo ranga no what requirements Jonesby ngota kana manya esi what is trend ki bwata kiati ngoma ndo bwata sao tingoma ndo bwata ke songo ke Swahili geography ko history and so forth kona binyolire best suitable kwa device na bora nyole ko so ko taiti na bora nyole so agriculture na bora nyole so community studies there are many choices paka taxi ni ko nganjiro so igera bwata kananga karuna nyole the best 3 courses abongo tainga ya George what again dole iri ko kora neke nyewo asante sana agaite keva kwa nyotre ukwere ndugu kwao sinchira bene igo nabuko nyara kubako gusanga na professor nabaga kuruna bayaga Wigasi studio nabuko mutumira results chao iginda chirikiriria nyara kuba kago kwa device mono guchime asikusira bakokora kera uikara riringa kire subject nga ninkyo nyorete kire nga kerwata be C plane yibono ne main grade gose main grade yao wana boko mutumira other results segera chirikiririe nabuganyara kubaka go tebinga koski ora gwendere gokora sinchira ya bene king 0725124156 tute network pia iko na tatizo lakini rende nabuganyara kubaka usanga bonaitwe simi kera letu mutanda botulikira ujumbe aiga ase studio sinchira ya bene king ba imarago biyiga ya bono kero ndigetie kidega cha tukirisa tunguru ye chinsenye ganga turgo kora gaiga linde tunyara ko batoko ituri mu rubiri bwa bwase marokoba ya bono tenda gutumira ujumbe yawe gaiga katena right ujumbe basubiri bantumire gaiga se marokoba ya bono nanye kuli nkagalia buno mwibuli gusoma wanafunzi ubwate libulyo nabukunyera ko bako gusanga amonento aiga ase studio
se marokoba ya bono turanyoro kotero kuiga inkurana to nyarko bato gukura kurira mwelio na kure gari no kore nili bodi na busanga bonentu Yes, wiyakima akoteru kutera na St. Matthews Kiambuli kutera utukufu kwa Mwenyezi Mungu akoteru kuyakima ekero togokora kodra studio ande professor ngada nere na ande kwale komentera saitora kwani twara ligire kitisema wao skuru ndia chagete banafunzi kwa bako kwa ramba lenga barasi university kana banafunzi abange sana na beto kuligira courses ao se university ya Lukenya tubeto kuligira accommodation requirements wani runo mwanafunzi ande kindikero tuwatigalia ora kunira sinini mwenjo motegereri kirabage kumukonya se okumanya na mono iguri school ya university ya Lukenya University biamono wanu minto entonda atebya ba minto naseo muna to chikorara bono nkelinga motema semukonyara olenta bana baino kya bateko somesa ulinje butambe ngo batebe ditimori omwana ne kerongotiereti no mungo ndakwana na ande keroko moe karamu egetabu gono buli mokwamoro oseria mokole wangu mwana so psychology aso diploma ya teacher education aso taxation aso business management aso administration and governance information communication technology akora agriculture hospitality community development community health nutrition ejichozi ipijuwade diploma ejibuate certificate echinde kati yabu njibuate degree abali abana bali bakochora chikosi bono igabatanta ile batamaite ndo bakokora course ya BSc education ningi ya sana ndubuate ba options cha science yo cha computer science wewe kulinga njichichi kera njiko toka chi protocol kero waikira nalio kumanya lakini omboli abongo wote ndubuate cha chemistry ndubuate cha physics it is waeri and many others ejiko education arts ndubuate BS chemistry ndubuate bachelor of commerce ndina jota nota ko mu accountant mo auditor mu accountant we got a bachelor of commerce ama go specialize bachelor of community development and social work to other BSc dry and agriculture and governor BSc irrigation ilna whatever last time abantu bago training bono yesa ulia male maili nga kiora oraga sendagira usora korige so kunwe nyumba embuleta hiyo lakini gutumia power irrigation muna chi country je basongo bone sichekire ebintu bwata bono iga
ndo what Bachelor of Education ECD, Bachelor of Education Information Communication and Technology na Administration and Governance mumuraba bakuru kwanga wagambi be county kusaba colleagues be county strength iragera muna ntoba kusi tolenta abane school yana kusimona abane school yana one atoko bachi hostel eri kabere atoko ensure nga bonsi pio bara accommodated na endenga no covid ye karo ya renge university tratanga na university asiegete kiara to immediate standards cha covid ebitanda byarenge bitatu bitatenyomba tulito kere room yangu twara bitatu ye spacing yarenga na ndenge sana ana nege ndokende is quality education ekara wana barabake no soma bagasoma buya kiara ngo bari monitored na de baba evaluated na bali mukera bali mu bange bakenya ko manya to so ekero mistake klasi ko kuliwa a fee nera affordable kiani to university bono ika Kenya asaba ndo akuru efficient then do what the freedom of worship kero mundu wakusaba nyasaye ayo uteo kubakani finally ngakere mwibolione omongi na mama mukwani marogobe kwani omongi none yore my wife usito kuzito kurukanga yani umurugione tegerete kwani my students mono abagusi chem na abagotoka luo nyanza bantegerete abagotoka bukulia au bari abange abagambi at diploma level at degree level enongo bamaiga na ndi mbia mona soko cha Lukenya University of your choice bari barualite nko asabere nyasaye aligara mario moko guna banyakitari moyo bya bari bago travel jini botuko bakwanda yisa abandi bali netijindega ntoko asabera mayamo gende bya na bali mu plan tuko cha Lukenya tiganya saba ichinguru na ndi tunye ko basabera kerensa na inu motu sabere na kero mu atsabere tuchukanya oranenga kiyaye tokora mangananya amasomo na boga muna mangananya sa okokora yenga mune paste ko turandikira lituko kose umuzasiroti amangananya sa echize mi chito somia na ojinga mangananya sa kiara mueto to yesokoba kiara ethics to somingia muna ringu chikokora mwezi pia mwanyegetinge welcome to University of Kenya mwana inacha asomata bwa matatizo akole wango ataligoserwa lakini efisi rogo kamuru mbiyamona semarogo be na ndem mbiyamona so wantega sai atobo mobuya torondo na bambe mbiyamona asante andi naro kubolinga namba kiarabe ka gusangamo naye gose namba university namba nkoba abono igo nkoba chinamba na ba last time namba omo nkoba ya ne 07 and no yare ngali 176 98303 07 176 98303 ondaba boli mungakira bona iga kiagera bona bwe ndikora rangu chinenje lakini mambi mune ikange saine mwanze ko engage nena mbende amuwakira my personal assistant uimo kwa na nerege songo talia kiusi okoruka Dr. Oko nero kale ndobisi ane karonde isiko ke namba ya yega igere 07 26 50 4440 07 26 50 4440 usaba de mwakere oyo uliotaita somazo makunga distance learning mwakere Dr. Mwania utatoka kitiko cha Kamenyi University na Rokobolia utamanya hata huko Mboli still kiara university ni chombo na wakere ndo ni manyete kero na wako batebinga ki mungu cha kusoma na ndenga moja kokora kiara ndo distance learning iyo ko somera ko nyumba wakora matemu ko nyumba Dr. Mwani namba ya yegere 07 Mwani ntiriri talike kusi na ndege so mu ko na nere 07 21 99 4440
amoko mate professor watebetiwa ati jina mbecho na ndenge ndumuta keti no kusoma aba machivu mara moja esago sinya ninjo monene one jo munyango nero ga wake bibo yes wago jabante binga mo nte binga ya banta bwa ati namba aba ko mu cheso bunga and once again mbiomono asibali mo jamwa ngagara gisimi na mo ko ngeji sana banya kwa bange ngeji ande mangwana nali ke bintu byansipi naba machiyo yes abake asante sana mojo mutegereri buno tugikira omwerio senjira bena igase studio twalinge na professor Constantine Nyamboga uyure mu vice chancellor wa University ya Lukenya iga ase studio unabero gotwerera senjira bene kingma iguro University ya Lukenya yodeli bagali yao buno muibuli gose buno mwanafunzi wato tegererete unyariko ba kuwanyirira nili nyariko ba kuwanyirira baga ase University ya Lukenya buno tokondo murubiga na niko nandike gatobendera ni bimero bilinde kubwate bikatinsa isarolemo senjira ya bene kingma iga ase studio karo kubatu karo gotero kuiga gotere na altamakers agotera kogotebanga ninkobake bye gas studio professor kogosoka soka gende na nyasaye na nditumirane ankyo na ndi liba kurira toke no legende gas studio asante sana